Eugene Official. Shuti mwese rero abakunzi ba Eugene Official, twongeye kubasuhuza cyane, twongeye kandi kubifuriza weekend nziza, tuno kandi kubaha ikaze rwose muri amakuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu itariki ya mbere z'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi 2026. Shuti rero udukurikiye, nyemerera tuguhe ikaze rwose muri aya makuru. Na makuru yacu n'ubundi nk'ibisanzwe agiye kugenda agaruka hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone kandi nk'ibisanzwe tugenda tugaruka no muri kano karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu rero twihuse cyane mwe mwese mwamaze kwa muhagera, reka tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize amakuru yacu yo muri iki gitondo. Muri iki gitondo turagaruka muri za Rurambo tubabwire uko biramutse byifashe. Hanyuma rero hari amakuru menshi cyane ari kuvugwa hano muri kano gace. Aya rero tugiye kuza kugenda rwose tuyababwira gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kugaruka no kubyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ni perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, akaba yagize ibyo avuga ku mutwe wa FDLR rwose uvugwa ko urwana ufatikanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero hari ibyo Evariste Ndayishimiye, ni perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, hari ibyo rero yamaze kuba atangaza kuri uyu mutwe wa FDLR. Hanyuma kandi ntabwo ari ibi gusa, turaza kugaruka no mu yandi makuru. Ibaraka ibintu byakomeye, Ibaraka ibintu bimeze nabi cyane. Ese niki kiri kuba Baraka, byifashe bite? Byose turaza kugenda tubikugezaho muri iki gitondo muri aya makuru yacu. Nyaboneka ntuze kugenda uyacikwa. Ndumwe mu bantu bagiriwe ubuntu bwo gukubita rwose ijisho kubaruwa ndende irambuye ASV turayamaze kwandikira mu by'ukuri akanama k'umutekano ka Loni, babasaba ubusobanuro ku bihano mu by'ukuri bafatiye abayobozi babo. Ese bimeze bite? Iyi baruwa tugiye kugenda tubavira imuzini muzingo. ASV tura rwose nta guca ku ruhande, nta kujenjeka, ntaki yagize ikirababwira iti we ati byo muri mwe ntago mubizi, ati kandi mureba nabi rwose turabanyuzamo ijisho. Turaje rero iyi baruwa nge ndayifite hano imbere yanjye rwose, ndaje mbabwire ibigize iyi baruwa byose rero nibyo mutigeze mwumva, byose ngiye kuza kugenda mbibavira imuzi nimuzingo. Ejo M23 bakaba baratwitse udufuka 130 tw'urumogi, badutwikiye byagenze bite? Ibi nabyo rero tugiye kugenda tubibagezaho muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri amakuru yacu muri iki gitondo. Hanyuma kandi nanone rwose nta guca ku ruhande, turaza kugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa hano muri Sud Kivu nanone Kongo. Uwitwa Ngoma Nzito ngo yaba yarashwe, ndetse bamwe bati yaba yapfuye, abandi bati yakomeretse. Ni byinshi cyane tugiye kubageza rwose muri iki gitondo, cyane ko tugiye no kwerekeza ku mirongo y'urugamba hose tukareba uko ibintu biramutse byifashe, haba hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ntabwo muri iki kiganiro ndaza kuba ndi njyenyine nk'uko maze kwimenyera, turaza kuba turi kumwe na Musemaji, ari hano rero muri bice bya za Masisi, ari gukurikirana ibintu akantu ku kandi. Ubwo rero nyaboneka ntimuze gucikwa umwanya nk'uyu nguyu, umwanya udasanzwe tuba tubazaniye amakuru akomeye. Ingabo z'Abarundi noneho hari abafashwe rwose, bafatiwe mu mazu. Ese izi ngabo z'Abarundi zafashwe muri iki gitondo, zafatiwe mu mazu, zafatiwe he? Byagenze bite? Ese byagenze bite kugira ngo izi ngabo z'Abarundi zicakirwe matekwa imbumbe? Byagenze bite? Byose rero ni muri iki kiganiro. Hanyuma kandi Evariste Ndayishimiye biravugwa ko ngo yohereje inkoramutima ye hano muri za Baraka. Inkoramutima ye rwose yayohereje hano muri za Baraka kugira ngo ijye kurwana. Hano muri Baraka tayari inkoramutima ndetse ikaba n'inkoramaraso hano mu Rwanda yamaze kugira yamaze kuyohereza hano muri za Baraka kugira ngo ijye gufatanya n'uwitwa General Muzinga kugira ngo bafatikanye ngo guhangana rwose na M23 na twirwaneho. Ese iyo ni yihe? Yitwa nde? Bimeze bite? Amakuru yacu muri iki gitondo rwose ntuze gucikwa. Nyemerero mbere uko tuyatangira, nyaboneka ubanze usuzume urebe neza ko akoze kuri like. Hanyuma niba utarakora like uyikore nonaha kugira ngo rwose ibintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero abatarasubscribinga namwe igihe niki mubikore
kugira ngo amakuru yacu rwose akihagera muzajye muyagezwaho cyangwa se muzajye muyumva gatanu kuri kagenzi kako muyabonere ku gihe. Nk'ibisanzwe mbere ko dutangira amakuru yacu mu buryo burambuye, ndagusaba kuntiza amasegonda make cyane rwose manze ntumikire abadutumye, ubundi duhite tugaruka twanzika n'amakuru mu buryo burambuye. Ni Primo Health Infinity barakubwira bati rwose tugane niba ufite ibibazo bigiye bitandukanye tugukoreho ryake. Reka tubatumikire duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero tayari reka twanzike n'amakuru yacu mu buryo burambuye, tuyinjiremo akantu ku kandi. Ese aya makuru ndayahera he ko mbona ari menshi cyane ra? Reka aya makuru munyemerere rwose tuyahere hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka duhere kwa Sebarundi tuzamuke duhite tuhava tujya muri za Minembwe tureba n'izi ngabo ze zamaze gufatwa amatekwa ndetse n'uburyo kiziri kuyabangira ingata rwose zafashe strategy idasanzwe yo gukuramo kabona umusirikare arimo ari rukanka n'ururato rumwe. Donc babaye nk'abazarendo ngo bari gukuramo imyenda rwose ngo bagera nko mu nzu bagasahura bagakuramo imyenda ya gisivile bakayambara, uniform agasiga bayimanitse mu mazu. Ubwo nyine ba nyiri mazu nibahunguka bazajya basanga uwo mwenda wabo wa uniform rwose arimwe wimanikiye. So reka twinjire sasa tubabwire ibiri hano kwa President Evariste Ndayishimiye. Amakuru yo kwizerwa rero duhereye ku agendanye n'urugamba aratubwira ko ngo President Evariste Ndayishimiye Faci Beton, uyu mugabo President Evariste Ndayishimiye ngo yagize cyangwa afata uwitwa Jeva rongera ngo murabizi ni umu FRN gusa ariko urabizi ko murabizi neza ko bakorana cyane. Akarongo yamaze kugira cya rwose ngo afata uwitwa Jeva, ni umwe wahoze rwose ari muri Makeni FRN, arangije rwose ngo amumanukana hana kuri field cyangwa se ku kibuga cy'imirwano. Aramubwira ati genda utanga umusada rwose kwa Colonel Muzinga umufashe mutabare dore ibintu byakomeye. Amakuru rero atugeraho muri iki gitondo aravuga ko uwitwa Jeva tayari ngo yaba yamaze gukandagira hano za Baraka, aho rero ngo agiye kubafatikanya na Muzinga Colonel General Muzinga kugira ngo bahangane n'uyu mutwe wa M23. Jeva numwe mu basirikare barwane hano mashyamba ya za hano muri za Nyungwe, arwana rwose ku ruhande rwa ba Rusesabagina ndetse na Bakayumba Nyamwasa mu mutwe witwa ngo ni FRN. Numwe rero mu basirikare rwose bagerageje gucika igisirikare cy'u Rwanda RDF ubwo yabagabagaho ibitera bashaka kumufata imbumbe hano muri Nyungwe, ariko aza gukizwa n'amaguru ahungira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba muri iki gihe yari arimo kugenda navugwa hato na hato ndetse n'izindi ngabo za FDLR mu by'ukuri bavuga ko baba bari gutegura ibitero byo kongera gutangiza cyangwa se kugaba ku gihugu cy'u Rwanda. Jeva rero tayari mu by'ukuri haraniho hari kwaka buriya Neva yamubwiye ati ntago twabafasha natwe tutifashije muze muri banze mudufashe tubanze turwane hariya ibindi tuzaba tubireba. So, amakuru yo kwizerwa rero aravuga ko uyu mugabo Jeva tayari yamaze gukandagira kuri buno butaka nkuko amakuru arimo kugenda abigaragaza kuri rezo sosiyo ndetse rwose abivuga.
andi makuru turagaruka ku gihugu cy'u Burundi. Ni Perezida n'ubundi Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye nanone agana n'ikinyamakuru BBC, ni ikinyamakuru mpuzamahanga, yavuze ko yagaragaje ko umutwe wa FDLR nubwo ngo igihugu cy'u Rwanda ngo kirwa kivuga ko ngo ufatikanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara bahanganyemo mu by'ukuri na M23, avuga ko ibi byose ngo atari byo, agende ku makuru agenda yakira. Aya makuru Evariste Ndayishimiye akavuga ati njyewe mfite hara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ingabo ziri gufatikanya na FARDC guhangana n'uyu mutwe wa M23. Urugamba tuba turi kumwe, abasore banje bahari gatanu kuri kagenzi kako. Atari ko se ibyo bintu mu by'ukuri u Rwanda ruhora ruvuga ko ngo haba hari FDLR. Nagerageje kubaza abasirikare banje, nagerageje kubaza abasore banje, ndabaza ni se mu by'ukuri nyuma muri kuri front line muri ku rugamba hari abarwanyi ba FDLR mujya mubona? Ati yashwida, ati abasirikare banje barambwiye ngo yaganiraga nyine n'uyu munyamakuru w'ikinyamakuru cya BBC, ati abasirikare banje bambwiye rwose ko nta basirikare ba FDLR bahabona. Ati rero mu by'ukuri ibyo u Rwanda ruvuga ko ngo FDLR ngo yaba iri gufatanya na FARDC, ibyo ntabyo biriho. Ati kandi biramutse koko biriho, ubwo nanjye yabaga baba bashatse kugaragaza ko mfatanya mu by'ukuri na FDLR, ariko nta kuca ku ruhande rwose, nta kubesha rwose. Ni nako binameze rwose. Uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ubwe ukuri arakuzi, n'umwe mu bantu bafatikanya n'uyu mutwe wa FDLR cyane cyane ko ijambo nge ntazibagirwa njyewe ngenderaho na n'ubu ngubu. N'umwe mu bantu bafashe ijambo ubwo bari His Excellency cyangwa se Sen Excellence Tshisekedi Tshilombo yarahiriraga rwose kuyobora manda ya kabiri hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yari yitabiriye mu by'ukuri uyu muhango wo kurahira kwa Tshisekedi. Uyu mugabo akaba yaragaragaye rwose aganira n'aba FDLR bari bari mu mutwe wa Wazalendo, avuga ko rwose ngo bari buze gufatikanya kugira ngo bakoreho ubutegetsi bw'u Rwanda. Akaba afite u Rwanda bifu ngo rukaba rwaramwimye abagerageje gutera kudeta muri 2015, bityo rero akaba yariyemeje ngo gufatikanya n'uwaba wari we wese rwose waba ashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se kugira ate kuhungabanya umutekano w'abaturage hano muri Repubulika y'u Rwanda. So nguko rero ngayo uyu mugabo yavuze ati njyewe rwose ngana n'abasirikare banje kandi murabizi bari gufatikanya na FARDC mu guhangana na M23. Atari ko n'ubu by'ukuri nkanjye nka perezida, ati bwana munyamakuru, ati ntabo rwose. Ariko no ku rundi ruhande se wamurenganya? Abo basirikare se babimenya bite ko n'ubundi bamaze irondo ryamaze kwivanga n'abajura, ko abasirikare ba FARDC n'aba FDLR bose bambara impuzankano imwe, payroll kari imwe, ko umugamba rumwe yabamenya ate? Ese n'abazarendo ntabazi? None se hari umunsi tutavuga ko Wazalendo yakuwe FDLR yakuwe mu cyiswe ngo ni Wazalendo? Ngayo rero nguko mu by'ukuri ibya Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yatangaje. Avuga ati rero niba koko bakorana, niba iyi FDLR ikorana na M20 na FARDC, ati ubwo nanjye ubwo ndi mubabarwa rwose ko nkorana n'uyu mutwe wa FDLR. Kandi koko ntabwo abenshi barakorana nk'uko n'ubundi namaze kugenda mbigarukaho hano hejuru. So iyi nkuru nayo turayivuyeho. Sasa ni munyemerere twerekeze ku kibuga cy'imirwano, duhere nanone kuri izi ngabo z'abarundi zamaze gufatwa amatekwa, zasanzwe rwose zihishe mu ntarure munsi y'igitanda. Ese zafatiwe byagenze bite? Reka rero mujye muri gukanda like, tunatumikira undi mufatanyabikorwa wacu, ubundi sasa inze mbagezo iyi nkuru murebe izi ngabo zacakiwe amatekwa, iziri kwirukanka n'urubodaboda n'umwe n'iki. Mu by'ukuri ntago bagikeneye no kwambara bote, nazo ngo zirabaraburiza, bagomba kwirukanka bugenzi bweru cyangwa se busivire cari India viki. Reka tubanze dutumikire rero umufatanyabikorwa wacu. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo mu minsi itarenze 2. Uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko, kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu. Eva Healthy, bring back your confidence.
Enjoy the beauty of the wife God gave you. I'd be healthy, we believe. Every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Yes, hanyuma rero nyuma yo kwamamaza ni mutwemerere sasa twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Sasa twongere tugaruke no ku zindi ngingo zigiye zitandukanye, cyane cyane rero mutwemerere rwose duhite tujya kuri iyi ngingo iremereye cyane igaragaza abasirikare b'abarundi bafashwe matekwa ari benshi cyane cyane ko rwose burya umusirikare iyo umubare wamaze kurenga 2 3 4 5 abo baba rwose bari umubare munini cyane kubona abasirikare barenga 5 rwose bacakirwa. Urumva ko ari akazi kaba gakomeye cyane. Amakuru rero aratubwira ko amakuru turi gukura hano muri za Rurambo aremeza ko ngo hari abasirikare b'abarundi bafashwe matekwa, bakaba bafatiwe hano muri za Rurambo. Aba basirikare ngo bakaba bafatiwe mu ngo z'abaturage arimwo baryamye arimwo bihishe. Izi ngabo z'abarundi zafashwe rwose matekwa zihishe mu mazu y'abaturage. Hanyuma rero umwe muri bo rwose bakaba banasanze ngo yarakomeretse ari kwitabwaho. Kugira ngo aba basirikare bafatwe n'abasirikare bagera kuri 8 n'abasirikare 8 ubwo twashyiramo n'uyu wakomeretse bakaba 9. Bivuga ko ngo ari amakuru abaturage babonye rwose intare za Sarambwe hari uburyo kingo donc ngo bageze hari abasirikare ba M23 natwirwaneho. Abaturage bakomeza kuryumaho bazi ko nyine koko ari abagizi ba nabi, nkuko abaturage badahwema rwose guhora babishishikariza abaturage. Donc abasirikare bahora bishishikariza abaturage. Mvuze ngo abaturage bahora bishishikariza abaturage n'amasosiyete civile nyine yirwa bivuga avuga ati nabaje kudutera no kudusahura igihugu. So rero M23 natwirwa bageze hano muri Rurambo, aba baturage bakomeza kugenda bahisha aba basirikare babaza rendo na FDLR n'abarundi bakomeza kubahisha mu mazu. Binaragaragara kubana n'ubungu hari abagihishwe mu mazu. Amakuru yo kwizerwa aratubwira ko turi gukesha hano mu by'ukuri bamwe mu madubu turi gukura mu madubu, avuga ko ngo izi ngabo ngo bagize gutya rwose ngo nyuma y'uko hari ibikorwa by'urukundo byagiye bigaragazwa nyine n'amadubu ndetse n'intare, harimo ibikorwa by'ubutabazi, harimo kuvura abakomeretse cyangwa se bagiye bahura na bari peridi, bitabwaho babaha keya bagira bate. Ikindi kandi hari abari bafite ibibazo by'ibiryamirwa cyangwa se byo kwiyorosa, reka bari ko tuvuga intare za Sarambwe iyo miryango yagiye ihungira hano yari merewe nabi. Icyo bahise bakora no gutangira kugenda babafasha kuri duke bari bafite bari kugendana. Ikindi kandi bakora n'inama karahabutaka hariya yongera kubabwira rwose intego yabo, ibereka ko nta kibazo n'iki na kimwe mu by'ukuri bafitanye n'abaturage. Bababwira ko ibindi bice ubu baturage bameze neza, ndetse banabasezeranya ko vuba ibyo kurya bigiye gutangira kugera hariya muri biriya bice biturutse mu bindi bice biri kugenzurwa n'aba bagabo cyangwa se na ASM 23. Abaturage rero barebye umunezero, barebye ukuntu abana bari gukina n'abasirikare, abana rwose ari kwifotoreza ku ntare ndetse n'amadubu, baravuga bati zazindi zaringegera cyane ko mu by'ukuri ngo nta nutambukana ikiyiko nijoro. Haba ku manywa ngo amabariyeri bari amabariyeri, ubwo bariyeri bwose basenyaguje bagize bate, barangije abaturage bati burya igisirikare niki. Ati bamwe rero muri bo bati muze mungurire hano zino ngegera zino koroshari mu by'ukuri zihishe hano mu mazu, ejo zitazanarinda zagira gute zankurura kabutindi mu by'ukuri. So aba rero ngo bakaba bahise berekana mu mazu aho bari bitsindagiye. Urumva ko mu by'ukuri igihembo cy'ibyiza n'ibyiza, igihembo kibi n'ibibi byaje kurangira abasirikare babatanze. Basanga rero bamwe ngo biyambariye ngo twenda rwose twa gisivile, barahunze cyangwa se barihishe muri aya mazu, barakwemo imyenda ya uniform. Byatumye rero rwose amakuru atugeraho, byatumye muri iki gitondo Rurambo, nuko amakuru abivuga, byatumye muri iki gitondo habaho icyitwa couvre-feu. Ubu bakaba bari kubatoragura mu mazu. Ubwo ndaza kubabwira igitigiri cyangwa se umubare w'abasirikare b'abarundi batoraguwe hano muri kano gace ka za Rurambo. Aho rero mu by'ukuri bakubiswe surprise nk'uko babitangaza y'urugamba, bikaza kurangira mbayabanginga takibono mpamaguru nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Ni nako kandi na hano muri bino bice nanone bya za Kimete
Kabanju, utwo duce natwo rwose natwo Kinshasa iri kwigamba rwose ngo ko yaba badusubiranye. Amakuru ariko kwizerwa nuko rwose ntatwo barimo Kinshasa, nibeke gukabya cyane ko bavuga ngo haringa aka gace ka Kabanju ngo basanze ngo kahanamye ngo karimo imisozi n'iki byose gutya na gutya, bagatanga icyitwa proof de karika. Ntabwo izi ngabo mu by'ukuri ziri muri ako gace, karacyarimo kugenzurwa na M23 ndetse n'amadu. Ayo niyo makuru rwose yo kwizerwa mbafitiye muri iki gitondo hano ku mirongo y'urugamba. Hanyuma rero tugaruke gato, amakuru ni menshi cyane. Reka tugaruke no ku byasabwe, tubanze Baraka Sereka tukadugurike kuri ASM23. Reka tugaruke ku mutwe wa ASM23 wamaze gusaba ubusobanuro akanama mu by'ukuri k'umutekano ka Loni. Nkuko amakuru ari kutugeraho, amakuru atugeraho aratubwira iki? Kanze munyihanganire gato. Amakuru aravuga ko ngo ASM23 ku munsi w'ejo baricaye rwose, amaze iminsi babitekerezaho, baricaye barangije bafata urupapuro n'ikaramu, bafata na wino rwose, baravuga ati sasa reka twandike. Abaturage murabizi ko bamaze no mu minsi bari no mu myigaragambyo. Barangije baravuga bati reka sasa tubaza abagabo ibyo bashaka ka 8 cyangwa bashaka ka 10. Reka tubabaze impamvu ki badufatiye ibihano, batubabaze icyo twaba twaraviyoye. Haba ibiganiro twarabyetendinze, ubwo tayari baruwa natangiye kugenda nyinjiramo, namabwe ntingiye rwose baruwa ndayifite ndagenda nyibaciramo gake gake. Hanyuma rero ibigize iyi baruwa cyangwa se iyi letere, ASV turavuga iti ku muryango w'abibumbye Loni cyane, cyangwa se ngo ku kanama k'abibumbye k'umuryango w'abibumbye Loni, turabasaba ko mwaduha ubusobanuro ku bihano byafatiwe korodinateri cyangwa se ubwo ni perezida wa AS Corneille Nangaa, umusirikare wacu Colonel Imana Nzenze, ndetse na General Charles Sematama uyoboye Twirwaneho, ingabo z'impinduramatwara. Turabasaba rero ngo ibisobanuro by'impamvu nyamukuru mwabafatiye ibihano cyangwa se bafatiwe ibihano, cyane ko kugeza ubu ntabwo turasobanukirwa ngo tumenye impamvu y'ibi bihano. Impamvu tutarasobanukirwa impamvu y'ibi bihano cyangwa se ifatwa ry'ibi bihano, nta gikorwa kijyanye n'amahoro mwigeze mudutumiramo ngo twange kucyitabira. Twitabire ibiganiro i Doha, ni muri Katari. Dusabwa gusubira inyuma tuva muri Uvira ho ibirometero 70, turabyubahiriza. Duhamagarwa mu nama nanone mu bindi biganiro mu Busuwisi, turabyubahiriza. Ndetse dusabwa n'agahenge k'umutekano ari cyo CSRF, turakubahiriza. Hanyuma rero na kugeza ubu ntabwo turamenya impamvu nyamukuru yaba yaratumye aba bayobozi bacu cyangwa se aba banyamuryango bafatirwa ibihano. Ndimo ndagenda nyishyira mu Kinyarwanda gake gake, iri muri rurimi rw'Igifaransa ariko na kopi y'Icyongereza nayo irahari, ko nanyo ngo bazajya bayishyira no mu Kinyarwanda cyangwa se no mu Giswahili. Barangije baravuga bati rero sasa ibi bihano mwafatiye bamwe mu banyamuryango ba ASM23 bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane ku nzira y'ibiganiro by'amahoro, ndetse bikaba byanamotiva uruhande rumwe bisa nkaho rwose mubogamiyeho cyangwa se mushigikiye, bigatuma bakuraho agahenge
ndetse bakaba batana kwitabira ibiganiro nk'ibisanzwe, muri make bari kubamotiva. Baravuga bati kuva mu by'ukuri ibi bihano byafatwa, ibitero byarushaho kugenda byiyongera nubwo no mu yindi minsi byabaga. Bityo rero mu by'ukuri akavuga bati bakeneye ubusobanuro bw'iri fatwa ry'ibi bihano, niba kandi iri fatwa ry'ibihano ngo bidasobanutse ibi bihano bikurweho. Ikaba rero ari letere mu by'ukuri yandikiwe abayobozi cyangwa se abagize aka kanama k'umutekano kabarizwa muri Loni, bikaba byasinweho na coordinateur Corneille Nangaa, bisinwaho na Bertrand Bisimwe. Aba rero bakaba bamaze kugira bate, bamaze gusinya mu by'ukuri uru rupapuro cyangwa se ibi byoherejwe hano muri aka kanama k'umutekano kabarizwa nyine muri Loni. Mu by'ukuri kamaze kugira gute, kandikiwe nyuma yo gufatira ibihano aba bayobozi. Mwoto ozopera, umuriro sasa ugiye kwaka. Hehe, kabaye. Barangira bati rwose ati tuba dutegereje igisubizo cyanyu cyiza, ariko nta mpamvu n'imwe ubwo turaza kugenda tubimenya. Reka dufite amakuru menshi cyane ko tujye no kwakira sina makosa. Reka dukubite tubangura tugaruke muri Baraka. Rero amakuru ava ko ngo abaturage hano muri Baraka bakomeje kugenda barya karungu, barakaye cyane, ndetse bari no gutegura imyigaragambyo karahabutaka ikomeza kugenda ikorwa, aho bakomeje kugenda banga ngo urugomo rukomeje kubera hano muri za Baraka rukorwa na leta n'izi ngabo za leta, cyane ko ngo bamaze ukwezi hano ntaka imirongo ya telefone rwose barafunze. Bariho rero ngo nk'abari muri lockdown, nk'uko nabonye rwose abarimo kugenda bandika izi nkuru barimo kugenda babyandika bakava ko ngo basa n'abari muri lockdown. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, bakanakomeza kandi bavuga ko ibintu by'imisoro hano birimo kugenda bizifata indi ntera. Ejo ngo hakaba harishwe ngo umwe mu bayobozi mu by'ukuri bo hasi hano muri za Baraka, cyangwa se ngo yishwe ngo n'umutima, kuko ngo bamurasaguriye amasasu iruhande, kandi ngo yigira ikibazo cy'umutima aba arapfuye. Hanyuma ngo hapfa n'undi muturage umwe w'umushoferi, nk'uko amakuru agira ate abivuga aturuka hano za Baraka. Abaturage bakabati rwose twe turambiwe ibi byose biri gukorwa n'izi ngabo ziri hano. Amahoro ntakira amahoro, aho izi ngabo zigeze rwose amahoro yo aribagirana, nta mahoro aharangwa habe n'akana gato. Tugaruka rero ahantu bita Mujani hano muri teritwari ya Nyiragongo, ni mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma, ahavuga rero ko ejo ngo hatwitswe ngo ibiyobyabwenge udufuka tugera ku 131 twuze urumogi, tukaba twagize gute, tukaba twatwitswe, nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho, kandi akaba ari amakuru yo kwizerwa, nk'uko ndetse munabona amafoto aho ngaho kuri thumbnail. Kuri iyi foto mwabonye mbere yuko mufungura ikiganiro, ngira ngo mwabonye abayobozi ba ASM Vetura rwose barimo baratwika utwo dupfunyika tw'urumogi. So aya yose rero amakuru rwose ya weekend abagenda tugeraho, namwe no tuba twizera ko mugomba kugira gute, yemwe kuyakonsuminga cyangwa se kuyareba, ndetse mukayareba muyakunze, mukanayasangiza n'abandi. Ku mirongo y'urugamba rero wenda muri Kivu y'Amajyepfo, kuko Kivu y'Amajyaruguru yose n'amakosa araza kugenda dufasha, reka tubabwire ngo uko ibiramutse byifashe kugeza ubu muri aya masaha rwose nta makuru y'imirwano arimo kugenda ahava, ahubwo ikiri kuvugwa nuko bukeye neza rwose ngo akazuba karimo karava. Gusa ariko nubwo tubivuga dutya, ibyahara nabonye nta konji, bishobora guhinduka anytime isare yose, ukaba wakumva turimo turavuga tuti rwahinanye rwabuze gica, imirwano imeze nabi. So gusa ariko igicyahinduka n'ubundi nicyo Eugene Official tubereyeho kugira dute, nicyo tubereyeho kugira ngo tubagikosore cyangwa se tuze tukibagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Tudatinze rero nta guca ku ruhande bakunzi ba Eugene Official, reka twakire mutangazaji musemaji sina makosa, nawe agira ate atwinjiza hano muri Kivu y'Amajyaruguru, tumenye naho ngo bukeye bute, ese weekend bayitangiye bate, ese ibishyimbo barimo barasarura bazarendo se nta mirwano batangije ko hano hantu bigize kagarara, bigize rwose indwanyi. So ngayo rero nguko abakunzi ba Eugene Official
amakuru nuko nguko ameze. Waramutse neza sina makuru? Bwakeye neza Fighter. Urakomeye? Urashima Imana. Hanyuma rongo hayi kaze muri aya makuru muri iki gitondo. Asante sana, natwe turabishimiye cyane kandi dusuza n'abadukurikiye bose. Sina makuru tubwire rero amakuru aramutse muri za Masisi no mu bindi bice ateye ate? Yes, muri Kivu y'Amajyaruguru, yaba ari territoire ya Masisi, territoire ya Warikare, territoire ya Rubero ndetse na territoire ya Rucurone na Nyiragongo, hose turagenda twinagayo tureba uko situation imeze nuko bukeye muri iki gitondo. Reka rero amakuru yacu tuyahere muri territoire ya Masisi, aho rwose muri aka gace bita Nyamiyaga, aho imirwano yongeye gufata indi sura. Yego, ni guhera mu masaha y'isa 11 aho ibitero by'umutwe wa M23 byagabaga, navuga umutwe wa M23 wagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya FARDC ndetse na Wazalendo barahangaha za Nyamiyaga. Akaba ari imirwano rero ikomeje n'ubu ngubu, amasasu akomeje kugenda avugwa, avuze ubuhuha rwose, ubona ko n'abaturage ahangaha bagiye batatana. Ni imirwano ikomeye cyane bitewe n'uko ahangaha muri Nyamiyaga ni ahantu hari strategique, ni ahantu navuga Wazalendo zari zimaze kuba zisa nkaho zigarurira ku rwego rukomeye. Yego, dore ko bahakoreraga ibikorwa byabo bya buri munsi, kurokirita abasore bagenda bashyira mu gisirikare cya Wazalendo, bagenda bubaka defense mu ma axe agiye atandukanye. Ubu ibirindiro bikuru bikaba byari biri ahangaha muri Nyamiyaga, ariho nyine uyu mutwe wa M23 wagabye ibitero nyine bagira ngo barebe ko ibirindiro babisenya, ndetse no kugenda batwika ama defense agiye akikije ahangaha. Ni imirwano rero navuga yuko n'ubundi yiganjemo n'imbunda ziremereye ziri kugenda zikoreshwa. Bigaragara ko mu by'ukuri muri Nyamiyaga abaturage nabo bari bamaze iminsi barafashwe bugwate n'abasirikare ba Wazalendo. yego, yewe n'izi FDLR zari zikomeje kugenda zihazengereza. Bigaragara ko cyari cyo gihe cyo kugira ngo uyu mutwe wa M23 bashe kuba wahagaza ibitero ndetse no kubasha kuba bagoboka aba baturage, dore ko bari bamaze iminsi basa nkaho babaye imbohe z'aba bagabo, dore ko wasangaga nyine ibikorwa byabo bya buri munsi basangaga bakorera izi FDL ndetse n'izi Wazalendo. Ni mu gihe muri territoire ya Masisi nyine hakomeje kugenda hakorerwamo ama operation agiye atandukanye, ndetse no kugaba ibitero mu duce tugiye dutandukanye mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko territoire ya Masisi yagira umutekano. Ni muri ubwo buryo rero muri aka kanya n'ubundi amasasu akiri kuvuga ahangaha muri ibi bice. Bigaragara ko muri Nyamiyaga abaturage baho bashobora kuba bagira agahenge mu gihe intambara yabirangiye, dore ko guhera nyine mu masaha y'isa 11 amasasu aracyavuga, ndetse n'ubu ngubu amasasu yo aracyari menshi cyane. Bigaragara ko hari Wazalendo nyinshi, hari FDLR nyinshi, dore harimo n'abasirikare ba FARDC barimo benshi cyane bagiye berekera mu biriya bice, nyuma y'uko nyine bagiye bakurwa mu axe agiye atandukanye bakagenda bikusanyiriza hamwe. Nguko rero Nyamiyaga ntabwo ibintu byifashe neza. Ibijyanye na report ya risasi na majeri dushobora kubibahereza mu masaha ari imbere, bitewe n'uko urugamba ruraza kuba rugize aho rwerekera. Ariko ku mirongo y'urugamba ho tukaba drone zacu zitubwira yuko n'ubundi M23 ikomeje kugenda ibasunika cyane, ndetse ngo yamaze kuba inatwika rwose, navuga ibirindiro bikomeye cyane bya hariya, ndetse n'ama defense amwe namwe akaba atangiye kugenda ari gutwikwa. Bikaba bigaragara ko n'ubundi M23 yahingiranye imbaraga zidasanzwe. Bikagaragara ko Wazalendo nubwo bari kurwana, ni ukurwana nyine bya bindi byo kurwana bagira ngo barebe ko batakubitwa nk'abasivile, ariko n'ubundi urabona ko gutsinda urugamba bikomeje kugenda bigorana muri rusange. Reka rero tuve hano muri Nyamiyaga, ahubwo dusimbukire mu kandi gace bita ni Ode. Aka gace ni agace rwose iyo kavuyemo ubumanuka hasi winjira mu Batembo. Ni agace nako kari yarindiri ya Wazalendo ndetse n'indiri ya FDLR, nyuma y'uko mu makuru aheruka twabwiye abakunzi bacu y'uko M23 yari kurasa Wazalendo ndetse na FARDC bari ahangaha mu gace bita Gacayi. Yego, nyuma y'uko bakuyemo rero FDLR ndetse n'izi Wazalendo zahise zijya mu centre ya Niode,
byahise rinatuma rero M23 muri iki gitondo ibyukira muri iyi centre dore ntabwo iri guhereza umwanya cyangwa se ubuhumekero izi wazalendo muri aka gace ka Nyobe rero n'ubundi niho amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana ndetse bigaragara ko wazalendo akomeje kugenda bashaka iyo bakwerekera bahabuze kuko ari gushaka uburyo baramanuka mu batembo bikagorana ubwo ndavuga hepfo aho bita za Mitimingi bigaragara ko n'ubundi ahangaha Nyobe FARDC ndetse n'izi wazalendo yewe n'izi FDL zikomeje kugenda zirwana muri ibi bice zikomeje kugenda ziri gukubitwa umusubirizo kuko bari kuzaka ibice byinshi cyane nimba batakaza Gacayi bagatakaza Nyobe bagatakaza n'ibindi bice bigiye bitandukanye urumva ko mu by'ukuri ntago bari guhabwa umwanya wo kuba bakwisuganye cyangwa se bareba uburyo nabo bakongera kuba bagaba ibitero byatumye rero ahanga muri Nyobe n'ubundi abaturage benshi cyane bazamuka Gacayi bitewe n'uko nyine abaturage bo muri Gacayi nabo ni bose nabo bagize agahenge bitewe n'uko nta muzalendo n'umwe ukirimo nyuma y'uko rero bose bamaze kumanuka Nyobe M23 ikabasangayo n'ubundi urabona ko abaturage bari kuva Nyobe bazamuka Gacayi abandi nyine bakazamuka za Gasake bigaragara ko nyine urugamba ruracyakomeye bigaragara ko muri Nyobe rero nubwo wazalendo nazo zikomeje kugenda ziresista ariko ngo FDL zivanze muriya ngo nizo zikomeje kugenda zisa nkaho zirwana cyane kurusha uko wazalendo ngo ziri kurwana dore ko wazalendo rubundi ngo hariya kurwana bisa nkaho bigoranye cyane ubona ko rwose ziri gukubitwa umusubirizo FDL ndetse n'ingabo za FARDC akaba arizo zikomeje kugenda zirwana ndetse zikomeje kugenda ziresista nibura amasaha ngahe ku mirongo y'urugamba ariko ubu ngubu bikaba bivuga ko n'ubundi centre ya Nyobe bamaze kuba bayikurwamo bari mu nkengero zayo nubwo batarabageza mu birometero byinshi dore ko bari mu birometero bibiri uvuye mu centre ya Nyobe urabona ko mu by'ukuri baracyari hafi ariko ngo M23 yo ngo ntabwo ishobora gufunga sefu nyine mu gihe bikomeje kugenda bazengereza abaturage ndetse no gukomeza kugenda baba bari hafi bakomeza kugenda bakora ibikorwa by'urugomo ndetse n'iby'ubusahuzi bigaragara ko rero muri agasantere ka Nyobe n'ubundi biracyakomeje kugenda bihindura isura bigaragara ko n'umundi situation itari nziza muri aka gace urabona ko nyine bakomeje kugenda bagerageza bagakomeza kugenda bisuganya abo hirya no hino bagakomeza kugenda bashaka uburyo bakwisuganya bakishyiramo bakareba ko hari icyo batanga cyangwa se bagaza hari icyo zakora ariko ukabona ko nta kintu bakomeje kugenda n'ubundi bakora urabona ko n'ubundi bakomeje kugenda bakubitwa umusubirizo ukabona ko n'ubundi M23 ayo ma operation ndetse n'urugamba bakomeje kugenda bagaba muri access zigiye zitandukanye za territoire ya Masisi bakomeje kugenda ibintu bigenda neza kuko bakomeje kugenda n'ubundi batsinda urugamba muri iyi territoire ya Masisi urabona ko rero territoire ya Masisi ntabwo n'ubundi navuga yuko iraza kuba yorohewe mu gihe izi wazalendo ndetse n'izi FDL zanze kuva ku izina kuko bari kubona ko kwinjira mu batembo bakamanuka mu batembo hasi naryo ni riske kuko umutembo nawe hariya nawe yakanye avuga yuko adashaka yuko umuzalendo yakumanukira muri Arikare nyamara ni mugena wa Masisi bakomeje kugenda bayitakaza umunsi ku munsi nguko rero ko situation imeze muri aka gace ka Nyobe ndetse no mu nkengero zaho za Gacayi ndetse yewe nako bakora komeza kugenda banabasunika hasi baberekeza nyine za Bufamando kuko ni babakura hanga Nyobe barabita babehereza Bufamando ubwo deja barabamaze kwinjira mu batembo nyirizina ubona ko nyine ibintu byamaze kuba bihindura isura muri rusange reka tuve rero ahangaha za Nyobe dusimbukire noneho ahangaha rwose ahangaha muri aka gace kandi katari navuga mwe imirwano ikomeye ahubwo hakomeje kugenda hakorerwamo ama operation ni agace rwose navuga gakomeje kugenda kaberamo ama operation agiye atandukanye ubwo ndavuga no za Bugabo ndetse n'ahangaha ku zone n'ahantu habyukira none tena icyo nakwita nk'umukwabo kugenda bahiga izi mayimayi zikomeje kugenda zimfilitra muri ibi bice ni nyuma y'uko rwose Masisi zone kuva navuga Masisi yafatwa iyi zone yabuze umutekano bitewe nyine n'izi mayimayi zigenda zisha za Bugabo zikihisha ahangaha za Bukombo bakihisha za Nyabyondo bakisha no mu yandi ma axe agiye atandukanye
ubu ngubu rero ikigezweho ni ukugenda nyine bashakisha izi mayimaze kumwe kugenda zihisha mu baturage. ubu ngubu rero muri iki gitondo raporo itugera bikaba bivuga yuko ahangaha muri Bugabo hamaze kuba hafatirwa bagera muri 31, muri Bukombe hakaba hafatiwe 18, ndetse no muri Masisi hakaba hafatiwemo 4. bigaragara ko n'intwaro zabo bakaba bazicakiye, bigaragara ko ama operation akomeje kugenda akorwa umunsi ku munsi kugira ngo barebe ko nyine aka gace kagira umutekano. Urabona ko rero situation ntabwo imeze neza n'akana gatoya, ubona ko nyine ibintu bikomeje kugenda bihindura isura umunsi ku munsi, bishobora kwitega nyine n'ibirenze ibi, mu gihe navuga abagabo n'ubundi bakomeje kugenda nabo bakora ibintu bitari byiza nyine by'ubwambuzi, ubusahuzi n'ibindi, bikagaragara ko nyine ahangaha umwuka atari mwiza, mu gihe abaturage nabo bakomeje kugenda nyine batanga abagabo bagatanga amakuru, bigatuma rero nyine nabo bagenda babacakira, bigatuma nyine wenda hari igishobora kuba cyakorwa kijyanye n'umutekano ushobora kuba waba ugerwaho mu gihe ibintu byaba bisa nkaho biri kugana ku musozo. Nguko rero ko situation imeze n'ubundi muri territoire ya Masisi, ubona ko rwose ama operation yaracyakomeje ndetse no mu zindi access zitandukanye, naho turajya tugenda tukurikirana tureba uko bimeze ndetse n'uko bihagaze, mu gihe nyine ibintu bitari kugenda biba byiza ku ruhande navuga bisa nkaho ruri gukubitwa umusubirizo ahangaha muri territoire ya Masisi. Reka tuve rero muri territoire ya Masisi ahubwo twinage muri territoire ya Rutsiro, naho tubagira uko situation imeze, nyuma yuko rwose CMC nazo ngo zikomeje kugenda zibica bigacika, ndetse na FDL ziri ahangaha muri ibi bice navuga bya territoire ya Rutsiro, by'umwihariko muri chefferie ya Bwito. Ahangaha rero n'ubundi ngo izi CMC zikomeje kugenda zikubitwa umusubirizo, bitewe nuko ziri kujya zigira gutya zimwe na rimwe zikambura abantu, zabandi zikabashimuta, bikagaragara ko rero n'ubundi ibintu bitari buze kuba byoroha. Muri Gatsiru rero, Gatsiru n'ubundi ngo ahangaha izi CMC ndetse zifatanyije na FDLR babashije kuba batwara abaturage, abandi mu by'ukuri baburirwa irengero, bituma rero n'ubundi ngo umutwe wa M23 ugifite umukoro muri territoire ya Masisi wo kugenda nyine ndetse na Rutsiro wo kugenda bafata nyine amakuru ku gihe, ndetse bakagenda binjira byandane cyangwa se binjira mu by'ukuri imbere, bakareba uko buryo izi CMC ndetse n'izi FDL zikomeje kugenda zikora ibikorwa by'urugomo ndetse no gushimuta abantu. Muri Gatsiru rero ngo abatwawe hakaba harimo n'uwo bari bashyizeho nk'umushefu nyine wa hariya, ndetse n'uwari umwungirije bakaba batwawe, ndetse n'abandi baturage bari bafite nyine aho bahuriye n'ibikorwa by'umutwe wa M23 igihugu, ndetse n'abandi baturage badafite naho bahuriye rwose n'uyu mutwe nyine abaturage basanzwe. Aba bose bakaba ari kujyanwa mu ishyamba bakajyanwa ahantu batazi, bikagaragara ko rero iyi territoire ya Rutsiro nayo umutekano ukomeje kugenda uba muke, bitewe navuga n'izi CMC zikiri muno ndetse n'izi FDL zikomeje kugenda zisha muri bice bya za Gatsiru, mu bice bigiye bitandukanye nka za ZTN, ibice bigiye bitandukanye nk'hariya za Kasoko, za Mashango, ndetse n'ahari za Bukombo no mu bindi bice. Ubona ko mu by'ukuri ngo umwuka atari mwiza, ariyo mpamvu umutwe wa M23 ugifitanye n'akazi gakomeye muri izi axe zigiye zitandukanye za territoire ya Rutsiro. Ubona ko n'ubundi wenda reka dutegereze se hari icyo uyu mutwe wa M23 uri buze kuba wakora kugira ngo abagabo barekurwe. Ese hari wenda ibiraza kuba byakurikiraho, ese abagabo bo n'iki bifuza? Ibi byose turagenda tubikurikirana turebe uko situation yaho iri buze kuba imeze. Reka tuve rero muri territoire ya Rutsiro n'ubundi twinjire muri territoire ya Rubero, ni mu ngo ahangaza Kirumba abazarendo bakomeje kuza mu giturage bakaza kwiyemfilitira mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kureba ko bahungabanya umutekano w'ahangaha Kirumba ndetse na za Kayina, yewe na za Kanyabayonga, kuko ngo bari kujya bava mu ishyamba bakaza, bamara kuza ugasanga bari gukora ibikorwa bitari byiza, bakaba bakwambura, bagakora ibikorwa by'urugomo. Nyamara ni mu gihe M23 yari isa nkaho yamaze kubanetraliza ndetse no kubaca intege, ariko nga muri Kirumba ngo bari kujya baza baturutse mu ishyamba bakaza bakinjira mu giturage, bitewe nuko nyine baba bafite za maneko, baba bafite abagore umwe, bafite imiryango umwe, bigatuma rero n'ubundi ngo umutekano hari ukomeza kugenda uko mu nkokora, bigatuma rero n'ubundi
M23 ngiraza kuba ihangana nabo mu rwego rukomeye kugira ngo irebe yuko umutekano hariya wabasha kuba wagerwaho. Ni mu gihe rero nabo bakomeje kugenda mu by'ukuri basa nkaho bari kwiyahura, kuko kwinjira mu ma axe ari ayobowe n'umutwe wa M23 ukinjira nk'umuturage n'ubundi biba bisa nkaho nyine bushize mu kagozi. M23 nayo abaturage bakaba bari kugenda batanga amakuru yuko nyine izi wazalendo ziri kujya ziza. Hello? Yes, hello. Ndimo ndakumva sina makosa. Izi wazalendo ngo zikaba ziri kuza mu by'ukuri mu buryo bw'ibanga, ariko ngo n'ubundi zikaba ziza zitari zo kuba zagaba ibitero biremereye, ngahubwo arabo kuba baza kwiba, dore ko mu ishyamba iyo bari ngo nta kintu n'iki na kimwe ari kubasha kuba babona. Ni mu gihe nyine bamaze kuba bakatira amazi n'umuriro bakabazingira mwari amashyamba yo muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri Grand Nord, ukabona ko bari kujya baza mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko wenda babona ibyo kurya ndetse no kuza kureba imiryango yabo mu buryo bw'ibanga, ariko nyine akaba ari nk'uburyo bwo kuba banakurikirana amakuru bakamenya uko situation yaho imeze muri rusange. Reka tuve rero angaha muri iki Kirumba ahubwo twinage hariya mu nkengero za Pinga. Mu nkengero za Pinga nyuma yuko hakomeje kugenda hakorwa ama operation adasanzwe, n'ubundi ngo abasirikare b'amahibo special force bongeye kuba baza rwose ngo begera agace ka Burayi. Bigaragara ko mu masaha ari imbere turongera kubona za Nyamugigima, turongera kubona imiripuko iremereye cyane, kuko ngo aya mahibo nyuma y'uko abasirikare ba FRDC basanzwe abo twita infantry bamaze ko batsindwa urugamba hariya muri Burayi ndetse no mu nkengero zaho, urabona ko noneho igisa nkaho kirakurikiraho ari ibintu biremereye cyane biraza kuba bikorwa n'izihibo special force. Ubona ko mu by'ukuri ngo ziteguye urugamba ndetse zishobora kuba ziraza kuba zigaba ibitero muri aya masaha y'ijoro, dore ko bamaze kuba begera hafi kuri mirongo y'urugamba, bamaze ko bagera muri za Hopi. Ubwo iyo tuvuze Hopi nyine ni hafi y'aho naho urugamba ruri kubera, aho baba barebana ijisho ku jisho. Bigaragara ko mu by'ukuri nabo bafite ubwoba yuko isa n'isaha bashobora kuba babona iyi Pinga iramutse iguye mu maboko y'umutwe wa M23, kandi bakabona ko gufatwa kwa Pinga nyine cyaba ari igisubizo gikomeye cyane ku mutwe wa M23, kuko baba bafasha ahantu hari strategique ndetse ahantu hifashishwa cyane n'igisirikare cya Congo FRDC, yaba ari bijyanye n'ikirere ndetse no kugenda bategurira urugamba. Nyamara ni mu gihe abafisiye yo atahari, kuko amafisiye yose amaze kuba amanuka rwose iyi hasi za warikare ku zone ndetse no mu zindi access zisa nkaho zitegereye urugamba. Abasigaye rero bakaba bakomeje kugenda nyine baza imbere basohoka mu centre, ahubwo begera imbere mu gace ka Burayi mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko bagaba ibitero bakaburizamo, navuga umutwe wa M23 kuba wakwinjira muri aka gace ka Pinga muri rusange. Tukiri rero warikare n'ubundi ngo akomeje kugenda, n'ubundi ngo hazanwa ibikoresho byinshi cyane biturutse ahangaha mu ntara ya Chopo. Ubwo ni hari igisangani, bikaba bikomeje kuzanwa, bimwe bijyanwa muri Kivu y'Amajyepfo, ibindi bikazanwa nyine hano muri warikare. Nyuma y'uko rero ngo mu by'ukuri warikare hamaze kuba hagezwa ibikoresho byinshi cyane, ariko n'ubundi ngo bakaba bari gutinya kugenda babishyira hamwe cyangwa se bagenda babishyira mu gace kamwe, aho bari kugenda babishyira mu bice bigiye bitandukanye, kuko bafite ubwoba ko isa n'ubundi ngo uyu mutwe wa M23 igihe waba kubise inshuro ushobora kuba watwara ibikoresho. Ariyo mpamvu turi kubona rero mu by'ukuri warikare bimwe bikujyanwa Ipinga, ibindi bikajyanwa ahanga ku zone, ibindi bikajyanwa mu bindi bice nka za Tingitingi. Ubona ko mu by'ukuri ntabwo nabo bizeye ko batsinda urugamba, nubwo bari kubona yuko urugamba rukomeje kugenda rufata indisho, ariko urabona ko icyizere cyabo gisa nkaho kiri hasi, kuko n'ikimenyimenyi niyo turi kuvugana n'abofisiye bayoboye urugamba hariya hasi, yaba ari ba Colonel Bisukiro, yaba ari abasirikare bagiye batandukanye, bagenda batubwira ko babonye ko urugamba ruremereye cyane ndetse ko rufite indi sura binagoye kuba barutsinda, ariko nyine bakarwana kugira ngo bakomeze kugenda bigaragara ko nyine bari ku mirongo y'urugamba, batavuga yuko batsinzwe kandi ari igisirikare cy'igihugu. Ubona ko muri territoire ya warikare ntabwo ibintu nabo byifashe neza, aho twiteze ko isaha ku isaha dushobora kubona FRDC ariyo ishobora kuba yagaba ibitero, by'umwihariko ikagaba ibitero muri territoire ya Masisi ndetse na territoire navuga
ya Rucuro bitewe nuko urabona ko hano mu nkengero za Burayi ndetse no mu nkengero za teritwari ya Masisi, ubwo ndavuga za Kibuwa, urabona ko nyine hakomeje kugenda nyine haba impinduka umunsi ku munsi, yaba ari drone zigenda zifata amashusho, yaba ari ibikoresho bigenda bihazanwa. Biragaragara ko urugamba rwo gutegurwa ndetse ruremereye cyane, dushobora kubona muri iyi minsi iri imbere hongeye kuba hakwaka umuriro muri rusange. Tugana ku musuzero, reka twinjire muri hano muri teritwari ya Nyiragongo, n'ubundi ahangaha muri iri shyamba ndavuga pariki ya Virunga. Muri Virunga bya Nyamuragira n'ubundi ngo hakomeje kugenda hagaragaramo abasirikare ba FDLR babarizwa mu mutwe udasanzwe wa CRAP. Abasirikare bakaba bakomeje kugenda mu by'ukuri nyuma y'uko batsinzwe urugamba rwo hano muri Goma, bagatsindwa za Rucuro, bagakubitwa mu bice bigiye bitandukanye, bagahungira muri iri shyamba. N'ubundi ngo bakomeje kugenda bajya gutwara inka z'abandi, dore ko hari rwose mu ishyamba mu Majagi hafi yaho bita ku Itabi, ngo n'ubundi hongeye kuba hagenda inka z'abaturage, ni inka zatwawe nyine n'abo basirikare ba FDLR. Nyamara ni mu gihe hariya izi FDLR ngo abaturage bari bamaze kuba bazi yuko ngo zishobora kuba zarashyizwe hagati, ngo zishobora kuba zitakwikura mu ririya shyamba, ariko bitewe nuko ari ishyamba rizizi neza, dore ko haba harimo n'ibintu by'ubuvumo bashobora kuba banyuramo kugira ngo zababone bigorane. Urabona ko rero no muri iri shyamba rya Nyiragongo ibintu bikomeje kugenda biba bibi ku ruhande rw'abaturage, bakomeje kugenda bahatakariza imitungo yabo bitewe n'izi FDLR zikomeje kugenda zihisha muri ibi birunga. Ariko n'ubundi ngo operation yo kuzihiga ntabwo yigeze ahagarara, n'ubundi aracyakomeje, aho twiteze yuko bashobora kuba banacakirwa ndetse bakabasha kuba bagabwaho n'ibitero biremereye muri iri shyamba, dore ko rero bagabwaho ibitero kuba na support biba bigoye cyane, kuko nta nzira n'imwe FARDC yakwifashisha kugira ngo ibashe kuba yabahereza ibikoresho. Ariyo mpamvu ubona ko FDL nubwo zirimo ariko kurwana ntabwo zikirezista cyane, ahubwo usanga ari bwa butero shuma ndetse no kuza gutwara inka z'abaturage, akaba ari cyo kintu basigaranye gusa. Naho ibijyanye n'urugamba rwo ubona ko basa nkaho bamaze kuba batsindwa muri rusange. Ubona ko rero ari uko situation zimeze muri aka gace ka teritwari ya Rucuro, ubona ko FDL nazo zikomeje kugenda zibicika muri rusange. Urakoze cyane rero, sina makosa, turaza gusubira mu yandi masaha, ubwo turaza kuba tureba rwose n'izindi updates zirimo zo kuba zigezweho. Asante sana. Ngayo rero nguko bakunzi ba Eugene Official, reka tuhinira aha, ararekwa ntashyira. Turaza gusubira mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Mukomeze ahubwo munogerwe na gahunda zacu, like na share, abatarasubscribinga mu bikore. Turabakunda cyane, ciao. Eugene Official.